nongere mbasuhuze inshuti zanjye mbararikiye nanone kongera gukurikirana utuntu n'utundi mba nagiye mbagezaho. General Patrick Nyamvumba rero abantu bashobora kwibaza bati subundi uyugizwe ministre w'umutekano mu gihugu ni muntu ki? Icyo ngusaba rero nuko wakora subscribe cyangwa se ugakanda kantu kandi subscribe kandi igitekerezo cyawe nacyo turacyakira rwose. Icyo twirinda ni ibintu byose bizana inabi. Ibizana inabi byose ntawe ubishyigikiye, ariko ikintu cyose kizana neza ndetse gishimangira amahoro, urukundo, ubumwe bw'abanyarwanda nicyo nshyira imbere. Reka turebere hamwe rero General Patrick Nyamvumba nkuko tubikura ku rubuga rwa Wikipedia. General Patrick Nyamvumba yavutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1967. ni ukuvuga ngo uyu munsi afite imyaka 52. Patrick General Nyamvumba ubungubu ntakiri umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ahubwo yagizwe ministre w'umutekano mu gihugu. Mwibuke ko nababwiye ko iyi ministeri w'umutekano mu gihugu ubundi yari isanzwe iyoborwa n'uwitwaga Fazil Harerimana, ubu wagiye muri parlement cyangwa se wagiye mu nteko ishinga amategeko. Ubu ngoro Patrick Nyamvumba, General Patrick Nyamvumba akaba ari ugiye kuyobora iyi ministeri y'umutekano mu gihugu. Uyu rero Patrick Nyamvumba nkuko twabibonye yavutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1967, akaba yarasanzwe ari umugabo w'ingabo z'u Rwanda. Umwanya yagiyeho asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga, ubundi wari usanzwe nawe ari umugaba mukuru w'ingabo. Ubusanzwe amashuri afite amashuri yize menshi, ariko nk'urugero twavuga nkuko yize mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Nigeria, ndetse yiga no mu ishuri rihanitse rya gisirikare muri Afurika y'Epfo, ubwo ni hari mu mwaka w'2003. Akaba yaragize imirimo myinshi ashingwa. Mu mwaka wa 2009 ugeze mu mwaka wa 2013 yari umuyobozi w'ingabo za Loni zibungabunga amahoro mu gace ka Darfur. Urumva iyo ni imirimo yagiye ashingwa, ndetse yagiye ahabwa n'indi mirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, irimo nko kuyobora batayo z'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka mu mwaka w'1995. Yongera ashingwa kuyobora imodoka z'intambara mu 1996, ndetse no kuyobora brigade y'ingabo zirwanira ku butaka muri 1997. General Nyamvumba yabaye kandi intumwa ihuza u Rwanda, Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'abibumbye. Yasinye amasezerano menshi y'ubufatanye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amahanga mu bya gisirikare. Twavuga ko kandi yanabaye perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda. Guhera kuri uyu wa mbere, General Patrick Nyamvumba akaba abaye ministre wa ministeri y'umutekano mu gihugu. Ubusanzwe ministeri yari yaravuyeho.